U 5. veku duboko u Tivajskoj pustinji živeo je i trudio se monah Gerasim. Još u mladosti je maštao da ostavi običan svet i da se u nekom pustom mestu apsolutno svakog trena posveti služenju Bogu molitvom i postom. Međutim, posle nekog vremena svetitelj se preselio u Palestinu, gde je počela nova epoha njegovog života. Tu je pored reke Jordana osnovao manastir koji je bio veoma strogih pravila, ali svojim ličnim primjerom uzdržavanja i podvižništva sveti Gerasim je nadahnjivao ostale da vode sličan život. Na primjer, tokom Velikog posta on nije ništa jeo sve do praznika Hristovog vaskrsenja kada bi se pričestio. Bog ga je zbog toga obdario darom viđenja nevidljivih stvari. On je na jedan poseban način bio svedok smrti svoga prijatelja Jefimija. Naime, video je kako anđeli odnose njegovu dušu. Istog trena je požurio u Jefimijevu keliju kako bi sahranio njegovo sveto tijelo. Gerasimu je pomagao u raznim poslovima jedan interesantan prijatelj, Lav, koga je Gerasim spasao od smrti. Ovaj je toliko voleo Gerasima da je prilikom njegove smrti legao na njegov grob i umro. Manastirska braća su, oplakavši svog voljenog starca, sahranili Lava odmah pored Gerasima. Stoga se sveti Gerasim uvek na ikonama predstavlja sa svojim ljubimcem. Sveta crkva proslavlja svetog Gerasima Jordanskog 17. marta.